The Chin Post clear to te chibai ule Chinram ne chevel Chanchinthar langsar zual ilongai thaang achar tu hiram thapar moi kani e ha kha khopui le chevela chatlavin rung operation kalpui ania ha kha khopui chunga cheng mi pui te chu inkana awangin khopui chhuasan lo turin CDF ha kha president chuan social media kaltlangin ngin na siam ani ha kha khopui chu Chinram capital ani baka pathianin atir missionary te rurawin a nga na khwa ania mi puin kan chhuasan tur ani lawa khopui ti chelo turin inkana kan kalpui anga khopui chhuasan tur shatina kan impact ma chu khopui chhuasan lo tur ani ti in CDF ha kha president chuan a Facebook a atar lang ani rung operation kalpui ani awangin SSC sipai te po in ha kha le chevela silai le lai pui ampong ka cham thina mi pui te po in mani sahina zon thiam a poimo a bom le silai mu lakata mi pui an him theinan biruk na tur khur nei a thu thu le rig room thila man tur thuam hno ba ka ei tur le damdoi kol that a thu thu a soibok tin SSC sipai te ne na inzom na nei lovin mi pui ta na har sat na thlen thei ru thei thil lut lo turin le khwarel thil ti chelo turin mi pui angena CDF ha kha in thu chu an lo siam to uivul khwa khir le ha kha university kongpui zo lo tura thu pek te chu zom cheu ture mi pui te a cha bok ani CDF ha kha chuan avoi nga nan ha kha township reserve training kalpui thuai an tuma wangin training zom du te chu training zom cheu turin CDF ha kha chuan September ni kwa khan somna an siam ani training hi kumtling to mi pale me chia tan zom thei ani a basic military training ne ani nuwa adu apiang tan CNA le CDF a lutin training changtlung jok nei ani anga training chuak ni si CDF le CNA lu rem chang lo ti chu ha kha khopui la khuna kau ani anga HTR training kalvelo ti chu antel theilawang ti in CDF ha kha thu chua chuan atar lang ani Mindat Township Circle number 3 a SSC thlo theina in September ni kwa khan bom athak le a nunna chan ero an om lo hlo ni in thulak na chuan atar lang September ni kwa jinglamda rukle chanve vel khan Mindat Circle number 3 a hian SSC military base atanga ron chuak MIZO 29 je fire chuan pawn zanga arit bom le bom chidang voi thum lai athak ni in to chung thulak na chuan atar lang September ni lipo khan Mindat khopui buloka SSC thlo thaina chuan bom athaka September ni ruka circle number 4 lama bom athak le bok September ni sari po khan circle number 2 a thlo thaina hiam bom athak le a kongpui ati chenwal bok nia thudon ani Mindat township pa hiam mi pui sipai le SSC sipai inka na po omlovin SSC lam hiam bom an thak ni in an soi SSC sipai thlo thaina hian August tlatop lam le September thlatir lam khan Mindat khopuya inkul LIB 274 SSC sipai kenta eitur le ral thuam voi thum lai athak ni in Mindat township thulak na chuan atar lang Chinram falam khopuya inkul SSC sipai te ne na inka pri lo turin le khopui le tura inka na kalpui ri lo turin falam khopui chunga nu le pa te chuan CNDF chung ngen antum ni in falam tol chung thu thar theder tu me far thu thang chuan atar lang falam pol pi shoina in September ni sari jinglamdar somvel khan falam kho anu le pa mi somruk panga vel chu falam khopui chung nun phung in pia in mu khom na nein hetianga inka na kalpui lo turin thutluk na ansiam ni in thulak na chuan atar langa hetianga falam khopui chunga inka na kalpui an du lo chan ber nia an soi chu mi pui sipai boral an ompal an hlau wangte falam khopui tluchia in siam that thei ani to lo an hlau wang ni in thulak na chuan atar lang Myanmar ram poisa hlutna atlak niam ba ka inkalpo na kung achiat awangin Chinram chimlam Palewa township Daibial le Magway region So township inkara mi pakhat bike chuan manchu chiat noi som pali lai ani thu to chung mi te chuan an soi Palewa atanga so khopui inkar bike chuan man hi sipain ro an rel ma chuan mi pakhata chiat singa vel ani a tuna chuan Myanmar ram din mun achiat to awang le Fulaya kongpui achiat boka wangin motorbike chuan man hi apung chakhle ni in thulak na chuan atar lang
hetianga inkalpo naman ato awang hian paliwa le so inkar khwalzin an tlem hle a ei in chak khai lak na hnar ani awangin mipuiten ei le in lak na konga harsatna an to thu le hriselna in elkolna thlenga harsatna an to thu an soibok ani Sagaing region Kalimio Khopuya ti luina in SSC sipaiten thalai te an mana sipaya tang tura ti lui an ni a sipaya tang du lo te chu mi pakhata chiat nuai zani at inkhul tura ti an ni thu thulak na chuan atar lang September ni kwa jinglamdar kwa vel khan Kalimio Khopui Mumalin dora thil lei chinmi mi panga te chu SSC sipaiten Chenmeong si venga manin anjinga pakhat chu kum upalam ani awangin an chhuale a midang pali ero chu sipaya tang tura ti ni in an reng chhunzom ani mi pali te hi an chhuwa du chuan chiat noi zani a anin khul chhuwa thei thu an shil ni in thulak na chuan atar lang Kalimio Khopuya hian SSC sipai te chu damdoi in Buddhist pagoda le mun poimo danga te inkulin civil mi le khwalzin te chu an document check sakin poisa po an dil thin ni in an soi sipain ro relna achel hnuwa Kalimio a hian civil mi sangkhat chuang man ni in tan ina anda a chung zinga mi paruk chu sipai kuttuarin an boral to ani SSC sipai chawkarin thuneina an lak hnu kumthum chhungin Myanmar ram mun hrang-hranga SSC sipai kuttuarin civil mi poisoi lo mi sanga zaruk somthum lai in nunna an chan to ni in Assistance Association for Political Prisoners AAPP chuan atar lang heiba ka hian thuneina an chel hnu in civil mi sing ni sang sari zathum somli pathum zet man an ni a chung zinga mi sing ni zaria somnga pakwa te chu an hreng chhunzom zela an mi shen atangin mi sangkwa zathum somrat patni chu tan ina an khung zui ani ramboy awangin information la khom a harsa a inka na hmun then khata chanchin shat lo a om thei awangin heta kan tarlan a hian man le boral an tamang ti in AAPP chuan an tarlang telbok nirei vaklo liamta atang khan SSC chuan Shan State, Karen State, Mandalay Region, Magway Region le Sagaing Region ate thlothei na nen bei pui an thlaka nunaw poi soilo civil mi somnga lai an boral ani kha zong kha tunchuma Chanchinthar kan puan thei te chu ani a clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye